Khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong regat bat ka Fitorium ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babin Kum shibanta ban ajing penshai pat ba halor ki babon ki an ki ba ajing yada ki kinthei bat ki khanna nakalyang ka District Legal Service Authority jang ka West Khasi Hills District nakajing lang bat ka office jang Superintendent of Police ka West Khasi Hills District haga arpusantrik urumphang arjar arpuway kila penlong ye ka program bala tip kum ka Legal Awareness Program Hagani ka jingilang bala penlong ha Bishops Hall Nongston la ajing kren de ka kong di nongbri ka bami khamat na ka Women's Police Nongston lembat ki muktiar jong ka District Legal Service Authority ki katto ka ni ki mat ki balaya kren hagani ka sngi ki long halor ka jingsha thombor jong ki kinthai bat ki khanna ka jingshong kha khanna ka jingkarni ha ki jingdi punbu aj kum udrok ki jingsha rabor ki jingsha thok sha shukor lingba ki social media bat ki way Nanti nonton kidnap sampai nak mama ikan sekoki, nak hati sedari, nak dari ter dan hilang boy Dubai, siapa USA siapa kata, kalau muda, tekum gini bidin ay kajing kikai ikon ba, kita pun pikir suaya umbreu itu, kampang di senang di balang highway, national highway, dihaban pikir kampang kita ni kebayai nak kasih, pimdai pun syai ikon ba kinyan kan kajian surat, makanya kita kinyan jika kaya belum nak apa jahat harus sudah kawan rakyat kawan kau kan kita sakit nak. Dia lagi kita nanti nak cakap ke ini barulah. Dia apa pun peluang kulit. Dia nanti kita nak kalian cukup polisi pamer ni kata lagi le banwa manu badai. Tambah ada kajian sur kalkom sensational. Ke ini kulit tu. Bila ada kajian ni kita terekam han. Kiperking kibu ki an ki non bayi ki kali ki bana bar kini kita deban check deban kali ha ki ban le yu kani ga wan ra ya kajin suk hanya kalian semua polis department at least jarang yo asal tu gamot nila nya ra rela damen ta pat ku bre man kidnap jubor national na janro di upet pot kasih por ini polis bangin me te gini ki an ki pokso a kini ki kani shokha kena ki deban Hikayat ikon, pensyai ki ba baikon begini ki an dilong postek por dia pi bata tiak ketemu happen te ro tinte ansa ko pi hapo shno pilihan organize ya ki kenjam meeting hakishno ngaso banero ka te kan like se no basen ka ki mlen ka to ban organize ya ki program lo ki shek khat shishno ashno organize program kemudian gitu ibu aten program at least ki ayo knowledge berpersatu paten kumbaong sementara ladana madon ke jingkep hanganga ngamde mengaksat amaladi ngahabun penpiasa kileban kita mengingat semua kumbaong sementara barangnya polis pamer mengilang malakroy dengan percaya kenu ka an jungkenu kena ada pikot kumpang ini hasil makamu jedai judai bagi ngem jukentai ada don minu kisnam bas nurun kam yang kinu ki awareness bede tash pengikis kenu kena Nakarang yang aji boleh hilang dia. Hilang aja juga speech ni, bangin unpak kibreu ni kinu ki also bangin percaya. Mating kajin mulai sesuatu mau kabe kawe nak kabe yarap har. Mating hantung nilayo banyak dalam ki ramba. Niyo percaya lang yang long paro. Yo percaya undai tak ni pimenta ki batang armor lain nak kabe kisno. Te kaet ya ki bagin len penpriang yang ku bos ko Andre alis ladaki la ban khot la dengan organisasi nu kita jam awareness program nasional thakumut nagalen mo police department ro ni nagalen ka district legal service ni ko ban ban pensyai ni kan baro